bono hegesuro ase timu eria ya JKT Queens ya Tanzania yanya toko bageko ya timu ya club ya Police Bullets va Kenya inkase gosori yokoria gosoa ase ebiminano vya CAF Women Champions League vya Africa ase pia bose sense moyende ni gobono Patrice Chepchirchir anya toko baga kubwa hama meranio yechimbero chintambe hayogenreza World Athletics Championship meyense meri ya Tokyo Japan. Murikito Daniel Mwaga na roboti rwa senchira yoboikera. Eklabu ugia Kenya Police Bullets ekikosoria erigene ne abasubati imeyense ya Kenya FKF Kenya Women Premier League nigogia Krisiko oye mirano biri bya Sekafa byokoriye tigiti yo chikosoria mirano biri bya CAF Champions League myorogongo oru Africa. Bullets nigo babetoka bagusurwa chigori inye asibire ene timu ya JKT Kurense ya Tanzania imeyege tikeria Kiamo Sports Center Kasarani Stadium. Agosori eyo nigo yarete makali yokonyonsanie golie mase mosire kachiri chemerango kianda na ekerera kwenda asama tutaria ayechi penalty. Ibono nigo Bullets barache kogosoria kurigeri bagara tatokera baragosene timu ya Kambala Queens Ritko Oriankyo asa JKT ya Tanzania ego chikosoria finali ne timu ya Rion Korwenseria ya Luanda. Emily Kemunto Moranga Police Bullets Kemunto Fadeba ameipaisha mbali kabisa kule uso wake anaofika Krista Bahera JKT Queens wanaingia kwenye finali, wanamtoa mwenyeji Kenya Police Bullets baada ya sare ya goli 1-1, wanaingia kwenye finali. Ekiombe keri kama mnyoko imeyense ya Kenya National Olympic Committee NOC kiari kireri huko ogekora uno murayo Shadrack Muluki kuchia se kiombe keri kama mnyoko ayense ngima ekiyekora una road Sebastian Coe amono mwa usomane John Ridgegoni elio bachikwe goli bagari okwarigana mnyoko ya manne ayense ngima World Athletic Championship ayora akorekane omwaka w'ekirumirongebere na kianda osali omwaka w'ekirumirongetatu no yomo elio gochikunyarigania imeyense ya Kenya Shadrack Maloku nigagotebanga esekenya ikere nebonete kwegwa liba gabune liria bene alikuwa ni mnyoka yonchire mono World Athletic Championship US bonega agenda takarekana ime ya Tokyo Japan. Omoni antokie giata abwense ya Kenya chimbero chintambe Perez Chepchirchir nere bono mubwibwe ligana alia mabera mega yo kumubwatigesa sefa abwense ya Ethiopia na kobwa chimbere chio esenchera ere ya bene. Chepchirchir for Kenya grits her teeth and moves past Asefa who hasn't yet have a response. Chepchirchir, the Olympic champion from Tokyo 2021, is going to dominate once again and take the headlines and gold. The world champion is Perez Chepchirchir. Ethiopia takes second with Tigst Assefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo, it's Perez Chepchirchir again. Nasi chimbero chinde nigo mnyoki Edmund Seremo oboko mnyoka chimbero chimita chirwiso chichoko tuma macha manebi chararo abereka bakakora liba ya gatatu ime ya Tokyo omorogoba orero na kwebwera lige na ria bronze. Godie Banushi nero bwa chimbero chimita chirwiso chabasacha ase Sofiane El Bahakali ebwense ya Morocco akoira liba aria kabere. But here comes Jordi Beamish. El Bakkali over that last barrier. Watch the Kiwi. He finishes so quickly. And he's coming. And he's closing. They're side by side. And this time, it goes to Beamish. We said that Jordi Beamish could finish like a steam train. And he's done it. Na tugusuka mututamba kego ikosoro gongoriro robraya asoma gosori gyata ogatiwe club kerani Madrid Jude Bellingham omweburwa abwense ya Bongereza ayina nendego chimeye kambi ya megiro ye club ekyomega yakabaisiko exengencho yokunyara konya komia bono Bellingham nigo abekiru ase abagosori balia barachikosoria ane timu ya Marseille eseminano bire byanchire mono byensengi mabya UEFA Champions League ebira korekana litiko oli Jumatano amonitiko oli Jumaine ye wiki ye Ensoko TV chigosori Nchei ngonkoro kwa Daniel Omwaga.